Dobro jutro, znači spavao sam ništa, 4 sata sam mogu zaspat za niš, spakirao stvari i idem popit kavicu lagano, sad je 8 sati i 48 minuta. Popijemo kavicu i idemo za Ploče. Dobar dan, samo čekao još i kolega gore, sad ću doći. 609, pardon. Ne, ništa. Hvala Bog. Bar nije vruće. Da, kavica lagano. Prema Ploče. I idemo za Ploče. Za čevape. Kao hram izgleda. Ma ja ću čevape. Šta je, ne, puno. Će nama niko reći šta ćemo mi papat na putu. Dosta je meni riba i... Da. Pali more, drži se kraja, ne? Kolim. Yeah. Javi se. Ovo sad izgleda ko najskuplja janjetina na svijetu. Oni su stigli. Pa kak jebote? Kao oni nisu ni jeli, niš. Moguće ovo. Ipak, muškavanje. Pošta zvoni dobro. Ajme, koja slastica. Da vidimo kakva romantika je ovo. Skoro dijelimo balkon. Okej, da su Ploče win. Ploče su win. Baš lijepo. Da. A što uvijek tu prolazimo, nikad? Sjetite, opće sam tu. I treba se malo odmorit. Sad. Da, idem snimiti ovo vani. Ajde. Glavno, Marin i ja nismo spavali ništa. Nije mi dobro. Ja sam čak uspio 15 minuta ovo. Ajde. Se nadam da ćemo sad malo odpavat. Imamo nekih koliko, 1-2 sata imamo do tonske probe. I onda idemo u akciju opet. Ako neko ima ideje kako zaspat poslije svirke, a da mi još nismo otkrili, probali smo melatonin i sve te fore i ne ide jednostavno. Evo, pišite u komentare ko ima ideju kako zaspat poslije svirke, a da nije da skoro završiš na hitnoj od alkohola ili nešto drugo. Ima neki prirodni način da je neko skužio neku foru. Bićemo zahvalni. Šta ima? Dobar dan. Buenos dias. Super. Gledamo Morena danas. To je uvijek dobro. Vanja je izgubio 10 kila na ovom putu. Krv, znoj, suze. Da. Krva foso, ali moj Vanjica, gledajte tu pedan, to tak nije bilo složeno nikad. Već ti gotovo, a? Nikad to tak složeno nije bilo. Hvala.
Spremio se, sad idemo dole, lagano, umoran sam užasno, kronično mi fali sna, ali danas bi trebali biti brzo gotovi, tako da ću se danas valjda naspavat i sutra mislim da u 8 već krećemo za Krk. Kaj da educiraš se? Da, malo evo. Gle, ovo ti je majk, ne? Backstageovlje. I krećemo. Moram si ja gitaru raspakirat, svašta. Onda javim. Neće oni na mene. Umiru. Ovako se počinje jutra. I eto, živi smo jedva, niko ne mre baš spavat iz nekog razloga. Bili smo malo nenaspavani, ali ajde malo smo nešto skupili sna sve skupa. Idemo se pojest doručak i onda jedno 5 sati do Krka. Baš odjebe mi je gušt. Da, i tvoju i svoju. Uglejma, biljer. Svejedno, jednak ne spavam.
spremili sve lijepo. Koljevke do groba, najgora je tonska proba. Znači, ne dam vam ga, ali Vanja je najbolji tehničar na svijetu. Gledajte ovo. Možeš punje mi dati. Ne sumnjam ja. Uzimaj me. Ajde. Koji sam kruka? Vi s linjama. Mari, nemoj sad čistiti WC, dobro je. Kaj si ga zaštopao? A jesi ga zaštopao, a? Dobro, priprsti stomat. Dobro ti stoji, evo. It's me, it is I. It is Le Dark Wood. Ja. Yes. Javite se Darcu. Tako je. Darko Vlahović na Instagramu. Stolice, ormari, kreveti, kaj god. Ide? Nisam još vidio popis stajao. Vidiš ti? Prende, kaj ti ne znaš. Plaža blizu, rastvori se. Čekaj, pa baš dobro. Znaš da sviramo Soul Sick? Skupilo šušura, mladih, ovih. Brale. Ovi ljudi će Ma uživat to- sad kad krene. Gdje? Malo grođica. Bravo. Da nismo jeli. Tako da nismo jeli, ovo, ne jeli. Hvala svima što ste kupili kartu. Ko pjeva sljedeći put? Ovo me briga za curu. Tu smo! Jedan veliki pljesak za organizatore, molit ću. Čujem da je bilo prekrasnih par dana. Nama je velika čast, doći ćemo opet, rekli su da će nas sigurno zvati opet, što više već iduće godine. Eto, Za više para. mi ćemo se rado odazvati naravno kao i svaki put. Dobro je, dobro je. Hvala vam što volite našu muziku, hvala vam što volite drugu, dobru muziku. Još jedan veliki aplauz za ovaj band. Meni osobno najbolji na svijetu. Jer ljubavi tamo je plevalo, pruži ruku sa mnom, zamisli visine, vjeruj mi će nam doći. I buđenja u postelji puno šećera, dođi i ostani.
suze ko bisere, moje namjere još su uvijek iskrene. Ajde, možemo i zajedno. Zaspao bi sada ja na tvojim rukama, budio se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Zaspao bi sada ja na tvojim rukama, budio se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Hvala ljudi, hvala Metla, hvala Dika, hvala Mika. Molim jedan veliki aplauz za Funkensteins i Matiju Cvjakaj, hvala vam na ovom. Koji talent! Kako si ubio, majstore? I idemo do Meka. 3 dana puta, smijeha, skoro suza. Potajno sam. Potajno da u WC-u plaćamo, ali eto, ostali smo živi. Nikak da izađemo s Krka. Makar sad nam se sve čini drugo. Vanja nam je pjevao jučer, vidit ćete svašta. Nadam se da sam dobro snimio, da sam bio, ruke su mi se tresle od uzbuđenja kad sam vidio da pijaš. Nadam se da sam stisnuo rekord. Ja imam dokaz da si snimao. Ja jesam kameru držao usmjerenu prema tebi, ali nisam gledao ekrane u tebe. Dakle, nisam stisnuo rekord. Fuck my life. Sjajno. Lagan je ovo posao. Vanja 15 godina. Evo ljudi, to bi bilo to. Hvala ako ste pogledali video do kraja, ako niste, nema veze. Mislim da je vrijeme da se naspavam. Ide oporavak, u petak već pićemo dalje, danas je ponedjeljak. Nadam se da vam je barem malo bilo zanimljivo. Nadam se da vam se sviđa nova kvaliteta videa, ako ne zeznem u postprodukciji nešto. I to je to. Share, like, subscribe. Vidimo se nekom drugom zgodom.